svima i dobrodošli u još jedan moj video. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas radimo negu moje kose. Ja sam negu moje kose radila, pre nekoliko mjeseci, ali mislim da sam taj video obrisala zato što je kvalitet videa bio loš. I mislim sve klipovi koji su bili loši ja sam izbrisala ili sam ih stavila u privatne klipove. Pa ja ću vam početi sa svojom nekom kose. Pre svega počet ću sa farbanjem. Kada sam prvi put počela sam se farbam u decembru. Pred Novu godinu mislim da je bilo 26.7. Tada sam se prvi put ofarbala, to je bilo pre 5 mjeseci. I od tada, od prvog farbanja koristila sam jedan jedini brend, a to je bio Garnier Olija. Što se tiče ovog brenda, mogu reći sve pohvale. Mislim, za moju kosu odličan je. Dakle, nema boljeg i niti sam tražila, niti sam željela da eksperimentišem sa bilo kojim drugom farbom. Kada sam počela se farbam, koristila sam 7.3, čini mi se. Dakle, boje nijanse je bila 7.3, bukla je na plavo i bila je to neka boja meda. Kada sam kupila. Sad, kada sam se ofarbala, to nije bilo plavo, to je bila, meni je ispalo nešto više na naranđasto. Na prvi pogled mi se nije svidjelo, ali rekao, ajde neka ostane, nema veze, možda se privitim pa mi se svidim. Ja sam se već bila tada navikla na moju boju, iako nisam bila nešto oduševljena, ali no dobro. Tražila sam šampon koji će možda da mi izvuče tu boju, nisam ništa našla po požarecu, ali sam otišla. Na svakih mjesec i po dana se ja farbam. Farbam cijelu kosu i postepeno sam posvjetljavala svoju nijansu. Pošto imam crveni pigment, naravno da će mi vuče na naranđasto. Kao mala sam bila jako plava, imala sam više neku zlatnu boju kose, ali kako sam odrastala, to je sve bilo više smeće. Sada, pošto mi je pigment, da kažem, crven, jako mi je bilo bitno da nađem sa nečim izvučem tu boju. Sad, jedino što mi je pomoglo jeste taj šampon. Posljednja 2 puta sam se farbala sa bukvalno ovom bojom, u pitanju je 8.0 Blond i svaki put sam koristila po 2 pakovanja. Posljednji put sam se farbala, to je bilo pre nedelju i po dana i to je, koristila sam pakovanje i po, što znači da mi je ostalo pola pakovanja, ali sada planiram kada se sljedeći put farbam da to bude boja Garnier Olija naravno, ali da bude nekih 10 ili 11, možda uzem i 12 bukvalno i planiram da bude baš plava kosa i da odem u sedu, odnosno sivu boju. Što se nalazi u ovom pakovanju, sad ću nam dogažem, prva stvar jeste razbijač boje, koji uvijek se dobije po pola, znači ne dobije se puno. Druga jeste sama boja i dobijete balsam, evo ga. Balsam ja stavljam na cijelu kosu, znači kada se farbam stavljam ga na cijelu kosu, bukvalno protrljam i mama jako dobro i održim ga nekih 5 do 10 minuta i super posao radi. Sljedeća stvar koju koristim, sada ćemo preći na pranje i kako ja perem kosu, znači kojim redom, tako ću mi pokazivati šampone. Prva stvar koju koristim jeste Head & Shoulders 2 u 1 Ocean Energy, jako dobar šampon. Ja se sa njim, njega koristim, s njim perem kosu. Pa od februara kada sam se vratila iz Beča, navukla me moja Marija na ovaj šampon i bukvalno njega jedino i koristim. I mogu vam reći da je super, dakle neću ga mijenjati. Jedini koji mi se ne sviđa jeste običan i Head & Shoulders i Mint. Mint mi se ne sviđa zato što mi hladi glavu i to mi je užasno. Dakle, s njim operem jedan šampon i jedno ispiranje. Nakon toga, kada operem sa Head & Shouldersom, uzimam Black Professional Line System Yellow Stop. U pitanju je, ovo je šampon za izvlačenje žute boje iz kose. Kupila sam ga u Freezer Shopu, mililitraža mu je 500 ml, nije malo, mogu reći. Ovo ima 400 ml, a ovo ima 500. Dakle,
kako perem kosu sa ovim. 2 šprica, ljubičasto je, dakle prvo počnem teme da trljam i polako spuštam do krajeva kose. Naravno polako i to, malo sam se umazala, to držim jedno 2-3 minuta i onda isperem. Mogu reći da je za ovih nedelju i po dana koliko ga koristim od farbanja izvukao malo tu žutu boju i sada više vuče na boju meda nego što vuče na naranđasto, na šargareticu i super je, stvarno je super. I sve tople preporuke što se ovog šampuna tiče. Nakon, zavis nekad jednom, nekad dva puta šamponiram kosu sa ovim ljubičastim za izvlačenje žute boje. I koristim, njega koristim svako pranje, nekad i svako drugo, znači perem kosu na svaki drugi dan ili treći ili četvrti, zavisi kako kad. Sljedeća stvar jeste Zoo VIP šampun za brži rast kose i regeneraciju kose. Ovaj šampun je u gelu. Pre je bio da se rastvara u vodi i bukvalno se vodom koristi. Ovaj nije takav, bukvalno se uzima malo i trlja se samo uz teme dlake. Nije jeftin, mogu reći da je neki 1.500 dinara. Planiram da kupim i još jedan za oštećenu kosu, znači za oporavak kose, ovo je samo za brži rast i tako da ću smjenjivati svaki put kada perem kosu. Ja sa njim perem također kosu i trudim se da ovu rutinu uvek koristim. Sve tople preporuke što se ovog šampuna tiče i mislim da se nećete pokajati, vredi svaki dinar. Samo gdje da stavim da nešto ne padne. Sljedeće 2 stvari jesu od L'Oreal Elseve, znači L'Oreal Elseve. Prva stvar jeste, krenut ćemo L'Oreal Extraordinary Oil, ulje za kosu, koje koristim kada mi se malo prosuši kosa u peškiru, njega nanesem na krajeve i njega također koristim kada se ispeglam, kada uvijem kosu ili kada se samo isfeniram ili kada me mama isfenira i super posao radi. Cena mu je nekdo oko 450 dinara. I druga stvar jeste L'Oreal Elseve, ovaj ima dvostruko delovanje za lako raščišćavanje i jača kosu. Mama kako mi je objasnila, ovo daje privremeni efekat, odnosno kada se napraskam na kosu, dlaka je nekako dede. Ja kada sam pitala mamu, mama mi kaže da su to čestice koje se lepi na dlaku i da dlaka izgleda mnogo, odnosno kosa izgleda bujnije i deblje, zato što dlaka izgleda deblje. Ali mogu reći da mi je stvarno kosa mekana, ovo miriše, znači fenomenalno. I mogu vam reći da je super. Sad, cijena mu je negdje oko 670 dinara, nisam sigurna potpuno. A mililitražu mu je 200 ml, a ovo ulje ima 100 ml. Ali stvarno ulje koristim već 2 meseca, a njega koristim mjesec i po dana i super je. Idemo dalje. Sljedeća stvar jeste Batiste Dry Shampoo Medium and Brunette. Pardon. Ovo je suvi šampun za kosu. Kako ga koristim? Po sredini, ovdje rasporedim 3 dijela, znači na 3 dijela ovako rasporedim i tu prskam tako sa druge strane i onda okrenem kosu, znači okrenem na glavačke i sa njim isto isprskam pomalo, svuda znači dijelim isto na 3 dijela i onda kosu vratim nazad i lepo protrljam, sačekam malo, raščešljam i daje odličan volumen, sem volumena daje i izgleda čistiji kosa. Kao što sam rekla, kada njega koristim perem 4. dan kosu, a kada ga ne koristim perem 2. ili 3. dan kosu. Zavisi šta ću raditi s kosom, jer kada želim da nešto ispletem, tipa one Kim Kardashian kikice, onda to 3. dan radim, jer kada je kosa prljava, onda se bolje pletu, iako mene to ne dira, ali dobro. Sljedeća stvar jeste moja četka za kosu, u pitanju je Stihl. Četvrtasta četka koju se kune. Zašto? Ove četke su fenomenalne. Četvrtasta četka je bukvalno, kada prođete s njima kosu, bukvalno zahvati cijelu. Znači, ne morate ono 100 puta da prelazite, zahvatimo mi 2 puta, možete lepo da se očešljate.
Ja ove četke volim, razmišljam se da li da uzmem četvrtastu drvenu četku. Prvi razlog jeste zato što su jako skupe, te koje ja želim. Drugo, smatram da ovu ne bi menjala, a žao me je. Ne znam, nekako ovo mi je super i za feniranje i kada se ispeglam da se očešljam i kada uvijem kosu da se s njom očešljam, neće da mi napravi nešto od kose, a super posao radi. Tako da se još razmišljam, a i makadamija ima jako dobre četke, tako da se i za njih razmišljam da li je uzeti, jer je makadamija valjda 800-900 dinara. I posljednja stvar koju imam da vam kažem za svoju kosu jeste da se šišamo svakih mjesec i dana i da je to uvek kada je mlad mesec. Kada je napolju mlad mesec, to pogledam u kalendaru ili na internetu. Zašto? Po nekoj teoriji frizera, kada se šišate na mlad mesec, brže vam raste kosa. Da li je to tačno? Ja iskreno nisam sigurna, jer moja kosa pa i raste brzo, možda i to jeste razlog. Nikad se nisam šišala kada je bio pun mesec ili polumesec, uvek kada je mlad. Mama me šiša jer je moja mama frizer, tako da ne ide kod bilo kog drugog frizera, mama mi je frizer. Mama mi fenira, mama mi vodi računa u kosi kada je u pitanju nešto veće. I valjda sam sve rekla što sam imala. Nadam se da sam vam pomogla što se tiče odabira proizvoda za kosu. Jer sve koje sam vam spomenula su odlični i bukvalno se kunem u njih jer za bolje ne znam. Također, lajkujte ovaj video, obvezno. Ako mi se svidio, ako želite još ovakvih video o nezi kose, nezi noktiju i ostalo. Usputit ću vam dole u opisu videa link mog i Jane-og smoothie challenge-a koji je na mom kanalu i na njenom kanalu što sam snimala klip. Ići će još 2 klipa, jedan na njenom, jedan na mom kanalu što smo snimali, ludi su beskonačno. I to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, kada ste obavezno lajkujte, prijavite se na moj kanal, također i komentarišite. Naravno, prijavite se i na moju stranicu. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!